دەم باش خوشک و براین هێژا بەریگۆ ئەم دەست ڤیدیۆخوا بکن نەها گەلکێ دیسە بێژنێ بێ قەهرەمان ئێزیدی دیفاع شوان پەروەرکێ و قەهرەمان ئێزیدی قەهرەمان کوردیە وەلەوە سەر بلندم هەر کوردکی وڵات پارێز و بناوێ کوردیتیە و بناوێ کوردستانێ و ئەس خۆدووری کوردکی وڵات پارێز دنیای دەناکەم ئەس وەک باو و کالێ کورد ڕەح و دامارێ کورد قهرمان ئێزیدی ژمرە گوتگۆتە چەند ئینسانێ ڤاڵاش خودێرە نەلازمە ژمرە ئێ بێ قەهرەمان دیفاعا شوان پەروەرکی نا gelek caram êzîdî bêjin em bi ax ji derdê nezana em nabêjin ax ji derdê zalima ev gotinik me êzîdiye ye vêce nezanî bi rastî yekî li şaşîtiye û feheştiye rast dike sêr bê feqîriyê ji nezaniya şivanperwer rabû derket meşa hozana da wan dihat rabû işteqalî got گۆگەلی ێزیدیا ئەوجی میرێەوە و گزیرێەوە وەزیرێەوە و نزانم چ دیسە ڕابوون ڤیدیۆ سەر شمان چێکرد لێ دەرێ دەبڕاستی من تشکی شاشیتی نەدیت گۆ شیفان شاشیتیت حەقی ئێزیدیا دەکرد دەب ئاوێت وان کەسە ئەو کەسێک گۆ حەنەکەی خۆ مڵەتی ئێزیدیکن vê taliyê jî ڤیدۆک çêkiriya hevalawiya dergistiyawiya pîrekawiya em nizanim navê keçikê lalişa navê keçikê lalişa heqem hurmetê ji wê keçikê re bigirin hezara misilman hene gonanê me naxwin navê vê keçikê lalişa navê pîrozbahîk mel xwe kiriye heqem hurmetê bidin wê keçikê ê gorabûya vîdeo li ser çêkiriya û xeberkirinayê û pêkefiriya şivan perwer çima tu behsa dînê mekê çima tu behsa lalişa mekê ne behsa lalişê kiriye hey ehmed hay dewar heşay dewara navê keçikê lalişe stiranik li ser çêkiriya ji ejêkiriya xwe re çêkiriya em nemakarin serê xwe li berwerakin ehmeqiya we û bêaqiliya we دنیا و عالم bi çavkî nezan û bi çavkî bêaqil ve celmedinarî ji van çend li bê bêaqilî nezan gorabûne li ser van Facebooka xwekin xîretkêş غîretkêş be li serê di roja xîretê de xîretkêş be serê govendê de be xîretkêş be di roja qewamê de xîretkêş be ne li ser Facebooka û layîfa û vîdyoa û nizanim çi xîretkêş be ne bi zimanê xwe xîretkêş be bi hemelê xwe xîretkêş be ما حتا کەنگی ئەv bêaqilî حتا کەنگی ئەv nezanî em zanin çima heftê û çar fermanê bi serê me hatin birayê min ji ber ku nezanî û bêaqilî yekî li bêtifaqiyê jî rast dike nexweşiyê jî kê nabeyna miletê me alemê jî hêlê ku alem jî bi me bikenê bi me bilîzin her kes bi ser serê me siyasetê bike hebikî aqilê xwe bişoxlînin نەیەکی گۆڕابوو ئەم بکن دژمنش خۆرە نەیەکی گۆڕابوو ئەم بکن نەیارش خۆرە نەیەکی گۆژمەنە عاجزە ئەم بولۆ بکن ئللا هەژمە عاجز بێ چمان vê bêaqiliyet heqê navê tawusî melek û êzîdatiyetkin on tesarrufata li ser kêfa xwe kin çiman vê nezaniya xwe dev ji vê nezaniye bernadin û hebikî bi aqil nafikirin û silav û rêz ez ne hevalê şivanim û ez nabim hevalê şivan jî û xîlafa min û şivan hê beriya demkê wexta ku min vîdyok li ser çêkirî saetek çênebû telefonda biraderin û hevalna ku mav kî hal û ev vîdyo li ser min çêkiriye û ew minaskê jî û zanê ez kî me jî û dehê cara hatiye bajarê min kevin lerê mala mamosta rehma xwedê lê bê mamosta Kazim lerê و ez naskim we zanim ne insankî dînçe û etirafê bi dîn û ti dînaşî nakî ne bi êzîdatiye û ne bi misilmantiye û ne bi cihûtiye û ne bi mesîhetiye etirafê tişkî nakî kedîn insankê hunermend e çima hûn ê halo bikin çima hûn van derdê bêderiman hûn ji me re çêkin hûn hêlin ku alem bi zorê ji me azibe hûn bi zorê xelkê tînin ku xelk bibe Daeş û li dijî me bişole hûn bi xelkê hûn bi zorê wan kesa ew kesê gonanê me gonanê me jî bes bixwe bes ya wexwe hetikan wexwe fedean
في بعقلياوة ونزانياوة حتى كنيا مجوارة بيجن أزانم نها ديسا بدهاي رابن فيديو على سر متشيكن ولايف على سر متشيكن طزة جوارة لحقيقتك هبي أزي بيشن خبر أجي بكن من تشجي بيشن جبرقو نافي طاوسي ملكش هرتشتي مصدر الجبل جهرتشتي مصدر وجهرتشتي بيلوسترا إنسان يقول سر حسابي نابي طاوسي ملك وري خو بدي خو ياكرن إنسان كي غيرت كيشا وحنكي خو في ملطي نزاني بعقل بكي رد الجواب ولد عن الجم قهرمان إزيدي وسلافو ريز ديسا إنساني بعقل وباشرة نش أحمق ونزانو بعقلارة